Akari ntere mwanya shementi omonde imumirite kuruta moni mao iguru ria muswanda wa kwingiriria gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Akari mama nimonekanite kugwata MC Mbaru mangi makigwataga njara gavana Kawira Mwangaza. Wandene ya municipality akari nimonekanite kuregana na utongoria wa gavana Kawira ona nyuma ya kwarirwa ni MC wa Caleb Muteithia Mutugikare atuambiririe na inu. Muthenya jwanaru akari kuma wandi mwanya ja kaunti ya Meru ni bethirite bagicumire kiritwo mwanya biria bigwiki bia kurita mauge jawe gurwe muswanda jwetano jura jure mbunge ya Meru jwa kweberia gavana Mwangaza gitene muswanda jura jure tine MCA Zipora Kinyawi Geta ZDK na nowe munino mutongiro baraba ingikire mbunge ya Meru na kirikaro kya Mere Immaculate Gatembe wandine abothuguci centro akari bona ne kugwata muswanda Mbaru kuma miaka ewire tuthiritie gutegintu tachapu tukuona mwaka na nde on the ground njira cietu thiaine terrible mess na kila kitu gutikyo atuthithiritie buru mama otonya gitene giki kya ngavana wandikithitie youth pangana ba abo centro we mama ukwewa kanya ka mbere kakwirira kana wejo warania na atongere bange ukuremwa ukwewa kanya gatwiri senate ukuremwa no ukwewa kanya kange ukuremwa na ndigwari no ntoro njogwe kirethia tietere Meru kare Keni neka St. Pius Nkobo wandine yankwene kinyakariba uko baki gwata na MCS kwengatanga bana Mwangaza gitene tibala kemukari omoro wananire kugwata Mbarunga bana Mwangaza kirika gita karato kare Keni nekeu. We are not against your power that we gave to you. You should again remember that power belongs to the people. We gave you power. You now overusing the power. Itonogeta nuntu boa self-interest tiaku kwethirwo tikutia atongeria bangi kethira gokumena ima MCA ri inya daktari aba gukumena Kawira riani daktari ni tuge okuria daktari gavana Kawira Mwangaza aendelee. Kawira aendelee. Acha wewe oteo Kawira aendelee. Wandine ya mitungu Keni na Kithunguri primary kinyagu kuonekana mukari omoko gwata Mbarunga bana Mwangaza na bau bange bakiregana no tongeria bwawe Kawira ane Meru County igiera tusokisanite Meru County Kawira ane contractors betu baewe ngugi Kawira ane jensi na merenyo stume barabara ne tuandikwe gross misconduct kwa nindi uga mama na ane Meru yone peace. Eni ukono mwongo tuliria gavana Maru kendo wa maendeleo eni utumba kwa maendeleo tuturetie Maru ngugi cionthe itite ni ndongi na ikyo kuga Kawira Mwangaza aendelee na kazi na niteni bila mbreki ajana kuni wandine ya Kiago maendeleo ya Kawira otejo na nyanya Kiani otejo bana na bana Kawira nwe murugi nwe mutai nwe murei na gutikia kwenda kumenya bali sifia sana ulipige kwa kwa kiao na nduga katu itikaniririe nyuma kuthi mtorombete kula tena gitumia kuromba kula imbete ndiri twagitumira ku compromise senate imbete ndiri twagitumira kugura MCS na kugura koti lakini dhaidi itwamwete tugathigera Kawira kutikia bunge akaribane bone ne koria bunge ya seneti gutigila gavana Mwangaza kinyanao baka muchokia Meru kairari gavana ne batethia Meru kuthira thina bakuga ni gavana ojo twambura mpamantu yo jakinya kibabwi igitariri turenda mujathirie urote thina tukona. This time tafadhali msturudishie Kawira Mwangaza. Tafadhali mugatucokeria mwekuru mhaja Meru kairi teko tukuthura timwekuru tukuthura ni utongeria butebui Meru tutikwenda wandine ya municipality gikaro kira ikuthithikite kamunde ormanto jagukare ojo tunapata 10 million kwa watu. Sasa tumechukua 2 months tukinegotiate one fund. Sisi tulikuwa tumesimamia 45 million. Na saa hii tumekubaliana 33 million na ndio iko kwa negotiation.
ija kanya MCAs baraba go support Kawira Mwangaza batumire tinya ba into goons. Caleb Nigeria agere ku disrupt the process. Alternative rato tumire katojo kire maratasi tuambie kuandika petition chetu na maandiko. To our MCAs buge baraba kugeria kudithia business with this impeachment motion. This is not the right time nonto twabodurere nonto body presentation na kenda bomba gututetera turi antu bakumara ward baraba ingi bakuria ukethirwa no kuremo gwe mama no kuremo yana baku ko bakaria ni ataumbokaria Meru County antu baube kubonde kanure mwane MCA 69 ka 49 kungina kumuriti ngugi wa thirikari ya Meru Ken Materi Gachege na igikenwe kirembisha ejake makiabisa bambunge ya Meru baraba utongerete karo kya mwingi nterechero irirwarira akiuge MC wa ukunetekerire kugwatana na Gavana Mwangaza na nkuru kyakiganwa kumeneria mubunge wa Bure Mugambi Ndikiri akiuga ni wo kugwata mbaru mutaratara jojo kirinde gyakwa kije turenda boyetheria na ground ine we timao ire Ndikirio gwete ya mutomere babu ebana ni kiani ne keburu boteto to kuga narua ni kuchoma ndara takaje kwachi ore MCA betekererie ibi gwejerete maoni jai bote maoni to kwenda ku Keri Podrant to Shawero rea kwa rietwa ni Mutuge Kare.